Nyami paspi chikme saksia mahfujir ka monotna thong tho nyewa mizo lia ni songu jona to santra sake chikme nyon don wetna chikme saksta laskus napa अभिवादन याना थौ नेपाल सम्मत 1141 यौला ठोट द्वारसी अस्टैको 2078 साल असोज 2 गते सञ्चरबार ख थौन नपठे चिठी मे इनाप मे व थम ल्या एगो मिना प कमेन्ट न जुनावया थटे नपठे निम साइट कार्टे पाखे संगीत सम्बन्धी निकु चाकुमक न जुनावया अथे छम न्यवाला हालात गो मेगो भाषे मे छफ्न जुनावया न्यमी पासपि दक्षबे नापा छफु मे हाक्यु झोले छम ना जाम गायक बारे सोचटवा था वंगु सञ्चरबार नेपाल संगीत खेले अटक ना जाम गायक फट्टेमान राज भण्डारी टिटी ज्याचन गायक फट्टेमान राज भण्डारी टिटी कुनु रेडियो नेपाल ठो स्मरण याल मयाल मुसु ठौना फेसबुक या पाना केदार श्रेष्ठ ठौ फट्टेमान मोडुग निरका वेकै बारे च्याटो स्ट्याटस खना वे स्ट्याटस या भाषानुवाद याना न्यवेटेन उगु स्ट्याटस केदार श्रेष्ठ जुन थस्तो यादल गायक फट्टेमान राज भण्डारी ठगु नस्वर सरी टोटा वंगन चार डेंगल 2070 साल या भाद्र महिने 25 गते भाद्र शुक्ल पञ्चमी दिखुन स्टेसिया 12 बजे जुया 50 मिनेट वंका चा भइया ओम नर्सिङ होमे वास याकु ने नेरी बैसे वेक मरु ख वेक ता इ निसे सुई क्यान्सर जुया मम फ्या चंग ख 1993 साल या मंगसिर 13 गते भूम वेकल पिसन मयक मे व भजन हालिगो व लेटे जयाना दिगदो वेकै नापाङ मे यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले ख संगीतकार भाजु नाटिकाजी 2022 साल वेकै त ठोमे हाल्ट बिउ ख रेडियो नेपाल घुम्ने मुखम मनु त ठगमे ह्याक बिट्यङले ठोमे चुमी यादव खरेल या तस्तै मनो मुसना चंग जातमा तर नाटिकाजी न्यनी मेमे गायकी त ह्याकिट का टागो हैसियत उबले ठके मोरगुरी खरेल सुनको चुन वेकलन ठोमे लागि तस्क अभ्यास नादल 2025 साले रेडियो नेपाल डेन्डसँग घोषा गोयाव यातुङ राष्ट्रिय गान प्रतियोगिता वेकल नाटिकाजी संगीत ठोमे हाला नापला काटल छफे मे वेकै त गायक व यादव खरेले त गीतकार रूप स्थापित याना बिल वेकल 2013 साले बासु सचिन चोयाडी नेपाल भाषा प्याख ताज पाले अभिनय लिसे मिना हाला दिउ ख नाटककार विजय मल्लिय नाटक किसिनै मदनमानिया मदनमान वास्तविक जीवने वेकै खट युन निन्दो वेकला हालाडीको काल जिमिट यस्तो पनि हुँदो रहेछ मर्न बरु गाह्रो हुन्न बोनी खायो डडेलोले मोनी खायो त्यो मोरीको पापी मायाले जिन्दगीको पाना भरि सुख भेटिँदैन कस्तो माया लाया छ आदिदो वेकला नेवा भाषान छ जित गुलिय उलिय गजल मटने सिमचा छ गजल जी गजल दैवी बिन्ती छ जित गनवना डिकिदै पलखसा चल चल वनाचन ठम छुइना चना व या हुने जगत उडार लोकनाथ बोलियो मिहाला दिगदो आ निना दिसमा वेकय सले छफु चर्चित सवाव निनबले लुडंगु मिन्ने मटना यसमचा छ गजल जी गजल तो मी चोया तम पोषण प्रसाद श्रेष्ठ संगीतकार तीर्थमाली व अले न्योलिसे निन मगाका हालातम फट्टेमान राज भण्डारी मिन्ना दिसम
छदया छवजुनी कविदै छदया छवजुनी कविदै कविया कविता कविया कविता कविया कविता कविया कविता छगजल जिगजल कविया कविता छगजल जिगजल मतना सुनाता छगजल
पावगदो कमेन्ट बनिगो दक्षिण नापा संक्षिप्त कमेन्ट यादिपि मिजोमान साके सुमन महर्जन नरेश श्रेष्ठ प्रचण्ड हरिराजो पाड्या हुकुम मालिस टेलुव पिम पिबिएस एट थपिनको अभिव्यक्ति लागि सुबा नापा लिपन ठटे सहभागिता दैदिगो मनतुना थोडुङ्गा मिएको कमेन्ट दो अष्टमान प्रराना तुजोग मे हन तयारी छ जित यको मोटिगोला छिट सुबा अष्टमान जो छिगो इनाप गर्न मिटेगुया अले छिगो पोखरे हाल खबर बाला जुइदेगो मनतुना कमेन्ट चया दिगुले सुबा मेगदो यज्ञ रत्न टाखा वेक्ला चुइदल सान्तरा जो जाजो जि ठौ नि खन बाला तल भिन्तुना दो यज्ञ रत्न दाइ लिप लिप नन्जना दिस ठठे चनि ठौ मोनियो खन चया दिस प्रमोद अमात्य वेक्ला चुइदल कार्यक्रम जाजो टस्कन न्यायपुल रमेश ताम्रा कार्य मेसफ हाका दिस आ वेक मडे अंगल प्रमोद जो ठौ छिगो इनाप कथा रमेश ताम्रा कार्य सले मिजुना वया मिया बोलन ताई ठौकने पट्टा इलमे चुट्टा सासा नया जीमा पास पाई सासा नया जी ठौकने पट्टा आखले चुट्टा इंग्लिश खलाना जीमा सो पास पाई इंग्लिश खलाना जीमा नापा कविन्द्रलाल प्ररान जुन रमेश ताम्रा कार्य मि इनापना दिगले ठोमिन वेकै नामे हाकेन न्याना दिस ठोकन पट्टा दिल में चुट्ठा सासा गुनया जीमा ठोकन पट्टा दिल में चुट्ठा सासा गुनया जीमा पास भई सासा गुनया जीमा ठोकन पट्टा आखले चुट्ठा इंग्लिश कलहना जीमा वो पास भाई इंग्लिश खलाना जुइमा खामर चश्मा बुत हुया जुइगो निपमर फन्टिन धेरै नजुइगो कानी मुस्या गुन्द्रो छे नया जुइगो पिने धसन यबले भसिचया जुइगो ठौकन पट्टा दिल में चुट्ठा सासा गुनया जुइमा पास भई सासा गुनया जुइमा ठौकन पट्टा आखले चुट्ठा इंग्लिश खलहना जुइमा हो पास भई इंग्लिश खलहना जुइमा पाई ध्याना टाई घन जुइगो शुक्ले देना ढली भंग भइगो मामरु जाया ननी छेला जुइगो लस पी खन के ल्यो जुइगो ठौकन पट्टा इल्मे चुट्ठा सासा गुनया जुइमा पास भई सासा गुनया जुइमा ठौकन पट्टा आखले चुट्ठा इंग्लिश खलहना जुइमा हो पास भई इंग्लिश खलहना जुइमा हो पास भई सासा गुनया जुइमा हो पास भई इंग्लिश खलहना जुइमा
न्यायविषय चंग मिरुंगा बाखौ चोमी केदार श्रेष्ठ या छको चाकुमाको फाकु जुनावया गुगु ठट्डु बलि औरिया संगीतकार जोरी लक्ष्मीकान्त प्यारेलालले नकलियाना नेपालना जोडी डेकेगुटका उब्लय ल्याम्पिङ गायक त प्रेम डोज प्रदान व मानिक रत्न स्थापित न प्रेम मानिक ढका संगीतकार जोडी डेक्ल तो जोडिया संगीत नापाङ्गु मिए मानिक रत्ने सले त्यो खोलाको संगलो पानी खाइदिउँ लाग्छ मोनी लाउने कान्छेलाई लैजाउँ लाग्छ ख तो जोडिया संगीत प्रेम डोजे सले गोरेट त्यो गाउँको आज लौन खोजी थाकेनी अले मानिक रत्ने सले खोला नालासँग सोधी गाउँ तिम्रो खोजी अले सुस्ला कंस्कार सले सागरको छातीमा नयन मिच्दै थजग मिटर सृजना जुल छक रेडियो नेपालले ठुमीको संगीत में प्रसारण याबले उर्गोसक संगीतकारका प्रेम डोज पुरानी जग नाकल तुके मानिक रत्न टस्कन टम ल प्रेम डोज हे ठटी याको उर्का दोषारोपण टक या त अनले ठुमीको स्वाफुए चबुट ह नटु सटु टके म ब्याट ह आ कमेन्ट भने दिलबहादुर चित्रकार वेकला चुइजिल निर्धारित ईस्या न्यवा मेजो पोस्ट ना हौले मिटिङ उन्ट न्यनावनी खन दिलबहादुर नेटे कारण छकनिको मिजो पोस्टे मजा चुनिको ओके गुब्ले न्यवा पोस्ट या उजाना इन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ च्याटो टन न्यना चुना गुर्जो इन्द्र प्रसाद जो च्यालोसकया न्यना चुना देगुले लेटल राम प्रजापति वकन चुइदल जिगुन अभिवादन दो छपिन त राम दाइ चिसन ज्याजो न्यना जको चुनि मयासे ठटे इलेब्ले छजो निज चोयान दिस चितन जिगो अभिवादन दो अन्जना ताम्राकार वेकला चुइदल ज्याजो टस्कन चोछा बजु छिगो मेहनत व भाषा साहित्य प्रति मटना खना आफ्नो स्वभाव लस हना मिस साहित्यकार मुना व जिगो पाखे अन्जना जो ज्याजो टा चोछा दिग्ने सुबा लिपन ठटे कमेन्ट चोया दिस कान्छा भाइ जापु वेकला चुइदल जुजलपा ठुमी जित अटिक येपु कान्छा भाइ जो छुमी तया दिउ थे तर अटिय येपु तया दिगले जितन न्याफे ताल रमेश महर्जन वेकन चुइदल जुजलपा भि शनिबार सान्तरा साके व नियमित सक्षित महफे जुइरहेको मन तुना रमेश जो जिगुन जुजलपा अले भि सञ्चरबार जिन महफु नियमित पिन्न महफु जे नाप छिन महफु जुइरहेको मन तुना शंकर नापित वेकन चुइदल जुजलपा गुर्जो ज्याजो टस्का बाला शंकर जो जिगुन जुजलपा ज्याजो बाला टाका दिगुले झिल लेटाल ठटिया रत्न सम्भव साक्य वेकला चुइदल यक्को सुबाडो सान्डदाई छ पिन्ट जिगो नोगो मे गनुनी टेना मेजु गाचो भएका न ठुगु ज्याजुले हाका बिजना हपा बिया बिजेट रत्न सम्भव जो नुगो खचुया दिग्ने सुबा मेगुन नोगो न्यवा मे हाला दिस मन्जुर प्रधान वेकला चुइदल ए लमिटटा खेवटया पाएके ओछम जिट धया बिउ धाउ मिन्यन दैला थे मन्जुर भाजो उखुन छिसा हिरण्य भोजपुरी छफुचने न्यवामी इनापिना दिगु ख वो मि जे युट्युब माट्टु माला सुया गन लुइक मफो हिरण्य भोजपुरी मे उचने मि वल तर वो लुइक मफोले छिटा ह्याक मफटा जी छम फनाचना आ ठौ छिसा तै दिगु छिगो इनाप कथ ए लमिटा त ताउ मि जुनावया तर छिटा द्वारिका लाल जोशी सले ठो मि निंके मफटा थय मि त नुक्ता हाला तगु निंकी टेना ए लमिटा त ठुली खन्यना बिउ खेवटया पाया छन् त उठके यो रचना व संगीत द्वारिका लाल जोशी ख सूरज वीर बजाचार्य न्यना दिस ए लमिता ता थुली खन्यना बिउ ए लमिता ता थुली खन्यना बिउ खेवटया पाया छन् त हुछ मजित हया बिउ वहे नाप ब्याया न बिउ वया मामा अब जुन्योसा तया ते थे मर्पी धैदु वया मामा अब जुन्योसा तया ते थे मर्पी धैदु धरा हरा खनिद को छेन जिमी गुहे धैदु धरा
खरा खनिद कुछेन जिमीगु हेदैब्यू खेवो तया पाया छन्त ठुली खाजिगु नेनाब्यू छम जिता हयाब्यू एलमी ताता ठुली खाने नाब्यू एलमी ताता ठुली खाने नाब्यू खेवो तया पाए छन्त हुन्छ मजिता हयाब्यू वहे नप ब्याया नब्यू मचाने न धासा धंदा है कैमा धैब्यू है मचाने न धासा धंदा है कैमा धैब्यू छेथिने वो धुकु यताचा छंगुला दिलाई धैब्यू छेथिने वो धुकु यताचा छंगुला दिलाई धैब्यू हे वो तया पाए छन्ता ठुली खाजिगु नेनाब्यू वहे नप ब्याया नब्यू एलमी ताता ठुली खाने नब्यू एलमी ताता ठुली खाने नब्यू खेवो तया पाया छन्त हुन्छ मजिता हयाब्यू वहे नप ब्याया नब्यू का मिसाला वहीं कलनी आज हिस्से आवले आज सुनो या मोका आज जिन्यम ब्यायोगा कनु कनु अल मिटा सुपाठ मिसे गेउपटी आ मिसमे बिना प बिश्वान अले जिए ब्यायोगा छु एलमी ताता ठुली खलाने नाब्यू खेवो तया पाया छन्त हुन्छ मजिता हयाब्यू मेटुङका साहित्यकार भूषण प्रसाद श्रेष्ठ या चाकुम्बाको फाकु जुनावे गु ठड्डु वेक्न चुइदिल छक नेपाल सम्मत 1105 अष्टेगु विक्रम सम्मत 2042 साल पाके यिने नेतृत्वला साहित्यिक पास भाजु गिर्जा प्रसाद नपा नेवामी बारे चिउटा कया गफया या वना चुनाव नेवा फजे नेवामी महाको खैट कया वेक्न टेइडल ना जापि नेवामी चुमटेस उपहे दुख बेठै जग मिचेगो अले फजे गन अयोग मि हाकी फजे हाकी बेउ खसा ठुजग मिचुए माका जि लाकु लुकु या टेल छ पुलु पालो सुए मटे खया सिलसिला वेक्न टेइडल छन उप टेइटे बिरोय गजल मिजको चो खण्डो वेकलिस बाया सरस्वती कलेज वंकिटा वनमा जि ले ठाठसे जिना छोप मिचोया मि ठटिडो मुखु बेना ए मग व म हिसे टुको ए परिलसी व म छन्त खना मन कुच चारे जित कुची व छ निली वला व निली व दैबुजी म ठो मे भाजु सानुकाजी मान र हालाटको मुखु मेचास प्या वगडो ठन वेक भूषण प्रसाद श्रेष्ठ चिनाटको मिछफ नेने मे टुवाडो छ्याठे मन ठौ पपु छिटा सो तो मिए संगीतकार बदन शर्मा ख निशा दिसारा हालाटौ दुल अले रचनाकार चाहिँ भूषण प्रसाद श्रेष्ठ ख
आ कमेन्ट बने कृष्णदास जोशी च्याटल मे बासीसा क्वा घास सवा के आचुना कृष्णदास जो बासीको यो मरे छ्याने साथे मे बासी जोलसी बान्ला वजीमा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेकला चुइल डक्ले नापा हाका दिगु निफु मिन एला खंगोटिया हालात मे मुक्क नेवा पडु बाला पिण्डिया गुठेको मुसो एला झझ ता च ता मेग निफु मे फिल्म स्टाइल हालात उठे चम बाहला ब्रह्मदेव जो एला टुनके लगे जी यो थे बालागु मिन किन लगे जुठे जुय ठौ नुगो ख चया दिगले सुबा सना थे छम नेवाला हालाटको गैर नेवा पाइ मे हाक्यौ चोले छौ इले टस्क बेबे जुग छपु मि जुनावया गुग मे हालाटमा झि सक्सन नानिना तम प्रेम ढोज प्रदान ख वेकया ठोटी बेबे जुग मि साइड मे मोजी ठो मे गुगुपटी मिरगा छिसा अनुमानना दी फ्लाथे गुलिस्नला लुमका दिलजी तर ल्यास ल्याम तेसा तास थाफै मुखजी वो मे ख यो नानीको शिरमा इन्द्रकमल फूल फुल्यो मगमग चलियो बासना अनि डाले हो कि मोहनीले हो कि यो नानीको शिरै ढल्केको थोमे थनी ने छर नि मुनुटे मुटुमुटी खाना बिल सुमचा सुल्याम सुल्यासे सुबुरा सक्ष मुटी मचाके थोमे फुनफुन हाला जुग लुमनी उबले रेडी नेपालले नि छक मख नि गोक गोक हाका ह रेडी नेपालले यक्को हाका रेकर्ड टेफु मे मध्ये छपु थन जिफु तो लोकमेय संकलक झलकमान गन्धर्व ख ठुकिय संगीत संयोजन प्रेम ढोज प्रदान वा हालात न वेक ख ठो मे सन् 1970 रेडियो नेपालले रेकर्ड ज्या उले प्याओ ख ठो मे इन्द्र कमल त यो छव खवन दो ठो स्वा रेको सिदो ठो स्वाय रंग टुयो स्वाय ह बच्चा ख्वाटुसी च स्वामा लिक्क वनके मगमग बास वइ नेवानी टेस थपिनुको सप्ले न ठो स्वा छुना नस्वा होला जी तो इन्द्र कमल स्वाय त नेवाटेस छु स्वा ताई सुना सुस कमेन्ट बक्स दे सोया दिस ठुके लिस लिबै जाजुले बि आ नेना दिस थ प्रेम ढोज पुरानी सले लोकमे यो नानीको शिरमा इन्द्र कमल फूल फुल्यो मगमग चलियो बासना यो नानीको शिरमा इन्द्र कमल फूल फुल्यो मग मग चल्यो बासना यो नानीको शिरमा इन्द्र कमल फूल फुल्यो मग मग चल्यो बासना अनि दाले हो कि मुवानीले हो कि यो नानीको शिरै ढल्केको अनि दाले हो कि मुवानीले हो कि यो नानीको शिरै ढल्केको हामी पनि रिसिङको तिमी पनि रिसिङको लाइदेऊ माया एकै किसिमको हामी पनि रिसिङको तिमी पनि रिसिङको लाइदेऊ माया एकै किसिमको चोली दिउँला मखमली सारी दिउँला फाइबर मै हुँ कान्छी रेलको ड्राइभर चोली दिउँला मखमली सारी दिउँला फाइबर मै हुँ कान्छी रेलको ड्राइभर अंकुशीले तानु कि झट्टारोले हानु कि यो नानीको शिरमै मोहिनी अंकुशीले तानु कि झट्टारोले हानु कि यो नानीको शिरमै मोहिनी पालुङ टारको गोरुले सल्यान गाउँको बिउ खायो कान्छी ल्याउँदा जेठी जिल खायो पालुङ टारको गोरुले सल्यान गाउँको बिउ खायो कान्छी ल्याउँदा जेठी जिल खायो
यो नानीको शिरैमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो मग मग चल्यो बासना यो नानीको शिरैमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो मग मग चल्यो बासना अमृतमान ज वेकलन चोइड ल शान्तराजु ठोक जाजो न्याना नापा मोचल ल्याम बलेज संगीत सम्मेलन ख्वाट्टो खना मिन्यो जिग लुमना होला ठय चोले येले मंगले जुग छौ जाजुले द्वारिकालाल जोशी व नगिना जोशी पिन्छ हाला दिगु मि यो बनिया गाचो बेका ताग मि लुमना व वे मि छपन यंका दिता इना पेन सुबा अमृतमान जो उबले काटी डब्ली जिगु नेपाल भाषा संगीत सम्मेलन ने सवाय छगु चाने से 2 बजे तक न च्यान मचासी दना सोया न्याइफका चुनिगु तयु ख ठौ इतिहास ख जुइ दंगल छिस तया दि त्या उबले द्वारिकालाल जोशी व नगिना जोशी हाला दिगो यो बनिया गाचो बेका ताग मि जिन लुमाने ठौ छिगो इनाप कथा ओगमि जुनावइ दोन्यना दिस यो बनिया गाचो बेका रे मैचा गाचो लिसे मन बेका जिगो मन खोयके तेनाला मसिउ मखो तासिउ मखनी दाइचा करकिया म्या मछै त लपि जना गिजा यानाला हाला टपे द्वारिकालाल जोशी व नगिना जोशी ख संगीत तयार टिम द्वारिकालाल जोशी तर ठोम्मे सुना च्याटौ रि गणना उल्लेख मजुगले छिसा सिउसा तयार दिस यौवनया गाचो बेकार मैचा यौवनया गाचो बेकार गाचोली से मन बेकार जिगु मन बेके तेनाला गाचोली से मन बेकार जिगु मन बेके तेनाला त्याजी का जग है का या त्याजी का जग है का छा सुख सी मखुना छा सुख सी मखुना बरु जिताए की माया थई खुशी की बरु जिताए की माया थई खुशी की छ बिना मन दो मनाए मस्यु मखु तास्यु मखु निदैचा मस्यु मखु तास्यु मखु करी किया में मतला तो लपी तो लागी जे यानला करी किया में मतला तो लपी तो लागी जे यानला यौवनया गाचो बेकार मैजा यौवनया गाचो बेकार गाचोली से मन बेकार जिगु मन फेके तेनाला गाचोली से मन बेकार जिगु मन फेके तेनाला
गाचो बेकार मैचा यौवनया गाचो बेकार गाचोलिसे मन बेकार जिगु मन फेके तेनला गाचोलिसे मन बेकार जिगु मन फेके तेनला मसुमकु तासु मोकुन दैचा मसुमकु तासु मोकु करे किया नेमत याता नपिचो लागी जे यानला करे किया नेमत याता नपिचो लागी जे यानला आ नेनानिस नाजाम कवि पूर्ण वैद्य छफो कविता त संगीत बड्दैना मिया रु ब्याट उमे मिया बोल्दो मटना छफा फुटु ख सखे जीवने ठो आज पुनागो ख्वांगो चान लुमना वइगो मटना छफा फुटु ख सखे ठो नाजाम कवि चिनाट कविता ख कविता ठीक त छौ सोच देमा अजाको सोच मन्टकी कविता ठीक म हो तो कविता त मे वस्तु टिका बिउम व मे हालाटम रिटा महर्जन ख अले चोयाटम कवि पूर्ण वैद्य ख लुमङ्के वंग भाद्र 10 गते वेक कवि ठो संसारे मन्ट नेनादिस आ वेक यम कविता तमक मे मदिना छफा फुतु ख सखे जीवन याथो आसु फुलाङ्गो मदिना छफा फुतु ख सखे जीवन याथो आसु फुलाङ्गो ख्वाङ्गो चेना लुमुका तैगो मदिना छफा फुतु ख सखे
त्यानेको मि ठठिया ठया तुन निना दिस जुनु श्रेष्ठ सोइट मिचोया बिउ म सरला श्रेष्ठ अले लेटया हाको म गोविन्द ह्युमट नियमी पासपी नेनाचुना जिल्ला ठसान्तरा साके प्रस्तुति नेवा मेजो ठाउँ ये नेवा मेजो ठनिया खट्टम जुइन तासा जिल्ला मेजो नेनाचुना दिपे छिपे सक्ष्ट जिगो सुबा नापा जोजलपा नापा फेसबुक सोया ठके कमेन्ट व लाइक नापा शेयर ना दिपे सक्ष्ट न चाहिँ जिगो चाहिँ सुबा बियाचुना ठाउँ त बा लिपा हान नापला